Yes, twongeye kubaha ikaze rero nk'ibisanzwe kuri Mihigo TV byari bibaye igihe kinini tutabaha ibiganiro ku bw'imbogamizi twagiye duhura nazo mu gihe cyatambutse. Njye muri kumwe kuri mikoro ni Mihigo nk'ibisanzwe, tukaba tugiye kubahereza inkuru ya Jean Bosco aka Fata ku mavuta, ndetse turi bubagezeho n'inkuru y'umusifuzikazi Salima Mukansanga wasezeye ku mwuga we w'ubusifuzi. Uyu Sengabo Jean Bosco rero akaba akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo gutukana ku mbuga nkoranyambaga, guharabika abantu, ndetse akaba ubu ngubu hiyongeyeho n'icyaha cyo kuba akoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Uyu Sengabo rero Jean Bosco akaba yaramenyekanye nka Fata ku mavuta, akaba akomeje gukurikiranwaho ibi byaha bitandukanye kandi biremereye. Kurikira wumve, katwumve icyo umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabivuzeho. Tumaze kubonaho urugero rumwe rw'uwitwa Fata ku mavuta ukurikira. Ntabwo ariyo maze, iyo niryo zina rye rya hariya, ngo ni izina ry'ubuhanzi ngira ngo Sengabo Jean Bosco. Twavuze ibintu bijyanye n'imico y'umuntu, ariko hariho n'ibindi. Hariho igihe ureba umuntu ibintu avuga kuvuga atari ko se yabivuze ari muzima. Noneho kwa gukeka muri rya perereza twaje no kumupimisha ibiyobyabwenge, dusanga akoresha urumogi, aho ibisubizo bya Rwanda Forensic Institute bigaragaza ko afite ikigero cya 298 ng, aho normal range igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 na 20. Urumva rero akurikiranwa ubwisho n'ikindi cyaha kiyongere ku bindi. Gikurikiraho gukoresha imvugo zatuma abantu bashyamirana, kubuza amahwemo bifashishijwe mudasobwa, gutukana, ibyo n'ibindi. Dore nguwo rero Fata ku mavuta arimo yabyinisha umukobwa mu buryo budasanzwe. Biri mu bintu byatumye rero RIB ivuga ati reka dupime turekeho ibi bintu ubundi yabikoraga nta bindi bintu yaba yafashe, niko kwikoza muri Rwanda Forensic baramupimye basanga akoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Kikaba ari ikindi cyaha cyongeye ku byo yari asanzwe ari gukurikiranwaho kugeza ubu ngubu. Abakunzi bafata ku mavuta rero bakaba bakomeje gusengera uyu mugabo bavuga ati Mana tabara uyu mugabo ko ibi byaha aregwa turebe ko yasohoka ishene amahoro. Nawe rero nimba wakunda agafata ku mavuta ifatanye n'abandi, umusengere, umufatire ry'iburyo turebe ko ibi bintu akurikiranyweho yabicika amahoro. Reka twikomereze rero n'inkuru y'umusifuzi w'umunyarwandakazi Mukansanga Salima wamamaye cyane mu gikombe cy'isi cyabereye muri Russia. Akaba rero uyu musifuzikazi aheruka kugaragaza ko cyangwa avuga ku mbuga ze nkoranyambaga atangaza ko yasezeye uyu mwuga w'ubusifuzi. Reka twumve rero bimwe mu byaranze Mukansanga Salima mu gihe yamaze asifura. Nta vare nta match, aho isi igeze nta terambere, nta tekinoloji, nta na kimwe dufite. Ntabwo twaba dufite stade nziza, tukaba dufite amakipe meza, tukaba twitegura no kwakira imikino ikomeye kandi tudakoresha vare. Vare rero ni bimwe mu ntego ihambaye abo bari kurebamo, cyane cyane federasiyo na ministeri. Noneho hano harimo n'aba instructeurs ba vare bakomeye. Salma Radia Mukansanga yavutse mu mwaka w'1988. Yari umusifuzi w'umupira w'amaguru mpuzamahanga ufite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda. Salma Mukansanga yavukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi, ari naho yakuriye. Afite impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuforomo n'ububyaza yakuye muri kaminuza ya Gitwe yo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Mukansanga akiri mu mashuri yisumbuye yifuzaga kuzaba umukinnyi wa basketball nk'uwabigize umwuga. Salma yatangiriye urugendo rwe rwo gusifura ubwo yigaga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ku kigo cya Seven Saint de Paul Musanze, mu mukino wa nyuma w'irushanwa ryari ryateguwe n'ubuyobozi bw'ikigo.
uyu munyarwandakazi yatangiye kugaragara mu mwuga wo gusifura umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi gitegurwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi hose FIFA cyabaye mu mwaka wa 2018 mu gihugu cy'Uburusiya kigatwarwa n'igihugu cy'Ubufaransa. Salama, umukino waje gutuma yamamara, ni umukino w'igikombe cya Afurika cy'abagore cyabereye muri Congo Brazzaville mu mwaka wa 2018 ubwo umukino wahuzaga Nigeria y'abagore na Tanzania y'abagore. Uyu musifuzi mu mwaka wa 2022 yabaye umugore wa mbere ukomoka ku mugabane wa Afurika wasifuye mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cyabereye ku mugabane wa Aziya mu gihugu cya Qatar. Kugeza magingo ya Mukansanga Salma Radia yatangaje ko yahagaritse umwuga we wo gusifura bivuye mu cyemezo cye bwite. Ibyo byose yabigarutseho mu gitondo mu kiganiro cyo kuri uyu wa kabiri tariki 22 Ukwakira umwaka wa 2024 aganira na radio B&B. Inansoreje amazina ni yandi nk'ibisanzwe Prince Mutabazi, wakoze kumva ibyo naguteguriye terwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ugire byiza naho utaha.